Nijangkar Bianglong Amri Havar Bir Singki Angkang Rongkre Phosose Loka Charlia Tim Samaratum Akang to Yang Deng Kachalia Thai Avedet Lake Isi Loka Charlia Natu Katikuk Atowarlo Bir Singki Ami School Lake Amri Havar Loisi Anong Kachithanga School Hemang Bonglata Isilo Lase Piningan ke Bir Singki Ami School Arta Ningkan Plikebra Sirkep An Pling Edlo Lase Akang to Yang Deng Mate High School ke upgrade nang jita Apor Chok Binonglo Bir Singki M School along High School ka videra jok Loka Charlia Sumaratum Kiduk Kisung ke pho lakhaun epinan atheki umpanai High School an akeng pen lok kedam kewang Kisung ke pho dopik Arni RV RA ajo kilometer krep hlisose akeng pen lok si kedam kewang nang Hemka cheling tingkuk an lapen kelak keleng pen ajo Loka Chelanga poranta avedet si Loka Charlia nathu tikuk bomlo Kidam dangan ningkan tame penangan suarlo Loka Charlia Sumaratum aphan tuwar kidam kewang hut kaphere kathirik nang dolo lapen ke kisung anta ke photung penang an dolo Bir Singki M School upgrade nang jipu school inspector asai hemalong abatai pinpuralo pipajir damlo pinpuralo ki pipajir dam det pen school inspector kachilar bangke thompleng det aphitame asai chunche det ke isi kilang sedason nang planglo mate education asai kampentong Amria Havar Loka Charlie aprang kengkam kache Georgia long akengkang thandun ma mate ke claim kang tung te ma mate tangka pipedera potong pinpura lo pidera phianta claim ponthek thedet maputa Amria Havar mate Bir Singki area chirok to ora datum ningjirinti okay Dak high school do ma high school level junior yung panai si damna ko Nak panung panai ke an la ka helo ka 7 kilometers up down na te ka ano 14 kilometers nang tim keng ban ma dam ni mate gari pan gari chulongan de parking mas tayo gala sai de di kasi dak upgrade funding hang ma ka minha upgrade ning hang nit lapen karbeng long arat to karbeng long kete geding do ana tumpan sa chuning rido dak ami Bersingkim iskolong prestame nang kibi panse chuning rido Kidam dang ningkan hinia prang haladak area radatum Loka Charlia Sumaratum Kisung ki phoong amatsi proceeding school ason pinchong si Amri akaprega school along pen registration pidun pen pining HSLC angdeng kiun penangdo Lasila so Bir Singki M School along high school upgrade pondeta Thanga Kisung awi atheke Loka Charlia Sumaratum ta dolo lapen thanbang atum tame nonamat apuna chak kichok atum side dilo Nenge Ajit Singh Hanse kelas 1 apa ri ka Charlie ka ni kelas 9 ada kos Bir Singki high school rong umbanai bangge dun medalo pare taksi Charlie dun ada kosan si high school do ko la dak ayak tung kidun ne yadun ne umbanai sedam yat sopta damune mat darak si kidun ne tume das ke tu beta cari dun rapelo komite tum chingwai si dak high school bilo class 9 and class 10 Lasinona porahut Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aki Japan Lapen Education EM Richard Tokbi Pen Chenglo Karbianglong Autonomous Council Education Department Pen campaign along mate Chirok Tok ke do bomalong Loka Charlie aprang hanat keng kam kache Georgia phan sai ke deng along non ladak Bir Singki M School aphan high school lang deng an kibi ponji aphan claim ponvek nangji pusi Chirok Tok ara datum ningji rinti Kali pulote non education mission surihini rain koi ra phoputhak katikuk ke thidung dokok jiangring lapen EM Richard Tokbi education campaign aputhak tame ake joisi ke claim mate drama son chiplang deji nasila hai katikuk ke deji phan non tong sekot pen Bir Singki M School aputhak high school upgrade seraksi official akam do anta ke claim ponji phan hawarara tum chuning ripon Bir Singki M School lake Karbianglong Autonomous Council constituency ke thom Loka Charlia dim Duaramla Amri la penchin thong nase high school upgrade ponsita la constituency ke thoma tumsi ali do pola pen Loka Charlia nat ansu se aprang dampu Lukunci pen hemari rongphar Karbianglong live